VGA slika odlična. Mana mu je što baterija ne drži više od 2 minuta. Ne seri. A, nisam mu ni skidao bateriju, a ti grafička kartica 512 posvećena grafika memorije PES-13 radi bez problema. To sam jedino probao, pošto igrica imam PES-3, ali verujem da može i bilo koja druga, ni u Niviju igrica pokrene. Altekles Lansing, zvučnici. Čuje se glasno i kvalitetno kao 5.1 sistem. Čitač kartica monitor od 17,2 inča. Za gledanje pornića dušu daka. Ako mi to nije dovoljno, tu je i HDMI izlaz, pa može da jednostavno da poveže na neki veći monitor, da pornići budu uživo. Radi nečujno. Redovno sam mu izduvavao od pršine, tako da nikada nije bio u paučini. Pregrevao jeste, kupio sam ga novog, platio sam ga 60 evra, prodajem ga za 280. 2,5 godine ga jebem. Imam i kitu, ako je neko nije bacio.